Aba FPNTV official so media ene Patricia Ojo Ushamia na wafreme Madam Pat be a guy, Madam Pat be a sexy, Madam Pat be a lovely. Mama emu edini pa. Etie for near her for ha eye Akye3munsem. Na unze unyaba Pat na de pie ha say sane dia na mje makonya sane dia na say yeah trending stories a dead just watch say yeah pense mono na eja ya kwatwetwe na ye nyina nso ye hunu de ekoso ewo oman no mu na ewie die efa the legend Daddy Lumba ebinomo efa kwan bi so reveal the secret of his death. Na so all that they are saying no, is it true or not? Ye de sabi ofri mu na ye nyina ho enu nti no yentumi enkyere na owo nso ede de ope kwa untimi bisa owo asemu bia enu nti no yentumi enkyere se we ana se nebre na so ana nebre na ensoin naso abusuan ede ensem bia betutudwa efa that's hidden secret of Daddy Lumba's death. The legend yabeshe mama bi ade about suja na onu de oyusu Bible no kwafo na ode reveal ononso a secret enam say ononso adwuma woye ntino ekwan a omonso efa so ehu nokre mo kwan a omofa so ehwehwe ensem ononso ehwehwe mu na ohwehwe mu no de ononso ede pieye anase ode ba abonten ene say enye abusia na ekum won de hye Daddy Lumba enenye ne yire ensusu na sabio wa poison okuno ekuno enenye adamfo bi anase ye music industry nim na ne ho tan bi na obi ede ekuno enenye sabio eye niwo ye chi yate great ampon ononso nyum bi a ononso eda apaso a chese echegu a ene de enkofo bebre de wonani akogu esanse wutie great ampon ni nyum no mu a enkofo bebre esusu se eye great ampon ena wafa kwati kwan bi so ede eyi the legend every ho na nso so eye ye hwe Bible no kwafo ya nasa maami enhwehwemu yi ekwa wieye na ekire se enye won mu bia na ekuno na emum secret bi ewo ho eye daddy kedi say ye nyina ye nimu no ne ho nsensem bi beef bi be ba so a chese onne no ensem bi a na chese na enika eno na ya mami ekire se ya friend wa samando efa sa case no se omra na omeyi na no nti sa brede mami esusu se eye daddy kedi amani a okobo wa samando no na ya friend se omra omeyi na no tie bi Lumba wo no aya ne krabia no de ewu atwa ho me ahwe dabi Daddy wo aya ne krabia atwa ho me ahwe dabi eni fa na ku na atwa ho me ahwe piao eni fa na ku daddy atwa ho me ahwe piao
Daddy abusuafo na eku na to atene twa ahom ye hwe. Dabi. Daddy Lumba na abusuafo na eku na twa ahom ye hwe. Dabi. Daddy Lumba yire ma me se wa. Ana poison daddy twa ahom ye hwe. Dabi. Amfa fu bracket tu so. Oh, obi di hye na mo de asem ato no so sei. Obi di hye fefe. Oh. Kwadam po ni daddy Lumba nya asem yi. Anu aku na twa ahom ye hwe. Dabi. Kwadam po wo so wonyum ade papa. Enipa nyina dom. Emeka bi. Amu obi afa na ni ma mesiew. Eno anu aku mu daddy. Ema me siwunya me som. Ade wani manya mo ho kwan. Dada kedi na efre ne nsamanto atu me keka ahom ye hwe bia. Dada kedi ka so be fre no wa fre na atu me keka ahom ye hwe bia. Ma hu ba bi efri. Safe ma hu ba bi efri. Samanto do bi so be fre we hu pa. Samanto na ya mami adie ya wo ye idia na echese we de me na memo obi buwa na menye wo me de ka wo kan me de me jaya menyame nanso obi de obebo me de memo nanso obi buwa menye wo ana tisaya no kradia ene na obi ntumi nkwa asamado ana wakobisa obi enso hwe esanse obi nkwa asamado ensanso emma ana ajagraja ya ajagraja oje se wate akenewo abefo ntinten so ache se ya papa ajagraja de obi enim no choba sofo papa facha miu na saa ni eniwa abefo ntinten so ai ajagraja friend choba sofo ono nso so akasa no wase ono ne hwehwemu ne de enye huhum bi na eku no enye nipa bi na eku no enye tumi bia na eku no human error and a day the legend echo into human error dia na what is the error per se e then error na oka ho asem na no dear wa fifi mu but the ochire man say it's a human error. Could it be a mistake that he made relating to mami die ya na all canon and now say there's more to what this woman is saying? What killed Daddy Lumba? Human error. Daddy Lumba tamon swing. Spirit biawoku Daddy Lumba. A drop biawoku Daddy Lumba. Human error. I spoke with the wife today. Tell me stroke hospitals. I was say a drop bianiwa eku Daddy Lumba. A human error. Na abusianso ade wonsem bi abeto hono na abusianso kire mu se one day wanim wonderful ana se wonba Lumba eye kwadwofo so ne de wanim se wo bia diabetes bi ana malaria bi ana se jaundice bi ana bibi bats ade ana onim na ha no tete no jeje no ewo abra no wo atiasefo asase so nachi enkase wonim se wo pains ewo nachi ama ya no surgery into out of surgery no implications by na wonim se eno de mebetumi ede na to ho ebetumi ede no akọ apart from say bia or complaining about nechi eyare ne de omunnimu se ya de fufuro bia ewo ho esan say mame anasa relative no men kan sa akire mu say
the Legends Night no ena when hu your friend is saying on bano and our friend asama the legend can say me call the Legends Night ni bi en me bubu da honom enu nti ena mante me ka ewo honom enu nti no per interviewer course no through the family member no kire say onimu say Daddy Lumba na oyare as a result of surgery na omo ekoyeye no enti yentie eno so e video no kakra na yembra na nim se obey oyare kosi da ono abie na no eka se enye die nkrofo keka wo monten so no ena ye no kwenemom na chibremu no eye ne spine no ena ho kan kakra e moyare ye me yare ni nimua ani na chibremu no omo ye Legend Night ni wie ye no na bi hu na che eti gabi secondary school for ya anniversary ena ye ni di two program ne so sa me kwa ya wa ma eti akwanso na me friend say Charles na wai ena ye do di aye program a one day ena se mama after Legend Night no me yare o me bubu aguo me no ka say kura me to wait am am to what di asam wasi ohu na ne na fo no mo aboa we de ne kwa ha we de ne fa no ne me ka ta no mpokura no owo kuma se na me Charles eni na bega se you know yeah anniversary me to me ko na du nkoko eti bra na sia me na me ne unko focus orthopedic na wa mo nsia so betu me ayama wa na so mama me ko fa play na ba eti me du zongo junction na me jira ho try ye ma ye de ne ba o free play mo ba ye ene ye ko focus ye du ho anu am tagi se ye de se eti de yare mi ni mo ane ne backbone no focus upon so ye ma ye so many years ago amane ho just say ya surgery na ne yade a minima ene ne backbone no enti say wutie omame ya ye interview ni a wutimi ho say na wondoba no na oyare nti out of yare animu no ena che say ede no ekọ ensie edo na emu ho nso so no bigger praise the actors actor our movie industry nima as a bigger praise here I believe say obia enim no I omo friend of pampem I omo friend of pampem bigger praise in fact ne o hairstyle ne de ya me feyi said the utino a shape ne said the wabodje say no e fata wan kasa ono so eba out ebe kan asem say in fact that Lumba ni wona wawu no akwan bi so no no de eye ni de yi pa na ne da na eye no no enye ne de say sabio your friend say o free na dofo nchen anansa wa hwere ne niema bi a okono ene ye ne de na mmom etie ne nkasa ye mu na ono nso so kan se eye Daddy Lumba oyare o kan se oyare serious pa ne spinal cord enti se wutie ono nso a nse omo nyina no omo ye group omo ye namfo no enti whatever happens whatever goes on some of them are related to enti no omunim what is going on enti se wutie de abusua ekaye wutie de ajagra ekaye na ubetie big Akye enso de ya ye de baba betoto maami adie ye hu na ya hye ade eno nti big Akye si kire se ede na o ka se eye ne de no enkire se ebia kona okona na japade bia na bibi nti ana waye ni bibi one ni beef one ni shi nemum se obe yare
na wada ho echina jesi ekukru echina jesi epejaw echina jesi eyuse jesi eyuse na obetete wa yare mpaso na obesu wa yare mpaso na wa ha wa yare mpaso de na ne wode kwasumdwe mu sei na osusu se eye esense obedampem edi areho enonti ena yenua beme enso FPNTV na abusua se yetietie ensem ya abusua no se yare bigger quiz enso be kiremu adagraja enso kiremu se ono de ne de a human error but particular error no was not mentioned. That kind of error, that particular error no was not mentioned, but all that he said is it was through human error, but no spirit, no power, no enchantment that took the life of the legend Daddy Lumba. Yan fan toto eye mami adie ehun. O say ya friend was samaido se omeyi nano. Ajabraja said ne time on soin ena oko so ne time on soya what really happened. Could it be said mami asama oken eye no kre ana say there's a secret be wa because of say oye legend intino it has been kept. Now so sadie etienie saya ne bre ena aso saya ampa saya friend was samaido sa omeyi na no etiefo ne ahefo owo de eda amansan ko obegba opunu mu a upo umpo ode obekọ just a rade agumobro ena ebemu anonti atiefo ne ahefo afi na wode ofidie no ato ha say ya FPNTV official so ena ohwe ewo Akye3munsem na ensama medeba somo eye the secret to Daddy Lumba's death, the secret behind his death, whether it's revealed or unveiled. Ebi enamede ebe somo eye de eye sofo ajabraja abekasa ne family member bi en komonchichiemu enson abekasa bigger quiz abekasa ama eye oba konfobi enso abekasa entini ye boni nyina tofa etiefo eni ahefo just comment comment efa ehomaye why dia wo susu dia wo dwene if maybe you have something in mind, you have a suggestion and idea, but if I comment section or if I'm mine. At the same time, you can follow us on all the social media platforms. And so make sure your Facebook, your Instagram, TikTok, YouTube, you can follow us. Na wa like a share ede amaye. When it comes to the comments, pass it through the comment section. We will read it and give you the feedback. Mede and Patricia Ojo. Middle be brave. Macra. But is a Lumba who need Queen. Na emide. I say. What is said that the Lumba who never day? Annie. Say, na Daddy Lumba. Nam yarea ebebo no operation okoyeye be free eye the spine no queen na Daddy na osofa no bre okay no bre waka sasem ne pense what na hwimu yeah almost 3 years.